Портер 1, свежий перегон, нарашка коюлуп тур. 2003, объемы 2.6, пробегин азыр билип беребиз. Пробеги 214.000 километр. Баасы 450 миң сом дейт. Бул ак портердин жанында дагы бир портер. Нарашкалары бар экен. 2003, объемы 2.5, баасы 420 миң сом. Пробегин азыр карап берем. Эси жок экен, пробегин билип алалык десек. Портер 2, нарашкалары жок. 2008, объемы 2.5, баасы 500 миң сом. Пробеги 291 миң километр. Портер 2, свежий перегон. 2008, объемы 2.5. Порттору жаңы эле коюлуп тур. Тенекелери да. Пробеги 374 миң километр. Баасы 450 миң сом деп айтып атат. Айтылыш баасы. Силер канча деп атасыңар? 500 экен. Бул да свежий перегон, а? Бун свежий перегон, айырмасы мындай нарашкалар коюлуп тур, уже жаңы. Баасы 500 миң сом. Жылы 2004, объемы 2.5. Пробеги 126 миң километр дейт, эси оригинал. Бул сырткы акыбалы. Порттордун ичи бул дагы жаңы жасалган экен. Портер 2, 5 спальный экен. Борт коюлуп тур. Нарашка. 2009, объемы 2.5. İçki жасалгасы жаңы. Пробеги 300 миң километр. Баасы эси 480 миң сом деп айтып атат. Портер 2, нарашкалары жаңы жасалыптыр. Краскалары эле экен. 2004, объемы 2.5, баасы 450 миң сом. Портер 1, нарашкалары жок, кабинанын үстүндө багажниги бар. Жылы 2000, баасы 320 миң сом деп жазып коюптур. Портер 1, свежий перегон. Жылы 2002, объемы 2.6, баасы 400 миң сом дейт. 430 миң. Дагы бир свежий перегон. Портер 1, нарашкалары жок. 2002, объемы 2.6, пробеги 149 миң километр. Баасы бунуку дагы 430 миң сом. Портер 1, нарашкалары бар. Жылы 2001, объемы 2.5, баасы 350, 350 миң сом. Мондай портер будка. Bizim подписчиктер сурангандай. Портер 1. 2005
бортуда бар деп жазып қойып тұр ғой. Бағасы 320 000 сом. Портер 1 нарашкалары бар, жиылып тұрады. Бортынан 2003, объемы 2.6, бағасы 360 000 сом. Портер 1 нарашкалары бар екен. 2001, бағасы 380 000 сом. Қызыққандар мұға телефонға чалыңыздар. Портер 1 нарашкалары бар. 2002, объемы 1.6 деп жазылып тұрады. Адашып жазып қойған ұқсайды, 2.6 болуш керек. Бағасы 350 000 сом. Пробеги 222 000 километр. Портер 2 свежий перегон. 2005, объемы 2.5, бағасы 510 000 сом. Обмен легкий машинаға бар екен. Портер 1 нарашкалары бар. 1999, бағасы 300 000 сом дейді. Пробегін азыр біліп береміз. Пробеги 262 000 километр. Портер 1 нарашкалары бар. Кабинаның үстінде багажнигі бар. Онда бамперінде да защитнигі бар екен. Декоративный. 2002, объемы 2.5. Даже мынандай шыға тұрған кішкенекей шаттычасы бар екен. Бортына бағасы 320 000 сом болушы дейді. Пробегін азыр біліп береміз. 289 000 километр пробеги. Портер 1 дубль кабина. Нарашкалары да бар екен. 2003, пробеги 406 000 километр. Бағасы 400 000 сом деп айтып отатыз. Да бір портер 1 нарашкалары бар. Жылы 2000, объемы 2.6, пробеги 381 000 километр. Бағасы есі 300 000 сом деп айтып отады. Портер 1 нарашкалары бар. Жылы 2000, объемы 2.6. Ондай декоративный защитник бар екен бамперінде. Так, пробеги 260 000 километр. Бағасы 390 000 сом. Портер 1 нарашкалары бар. Кабинаның үстінде багажнигі бар. Декоративный защитнигі да бар екен. 2004, объемы 2.6. Телефон номерлері. Пробеги 205 000 километр. Бағасы 430 000 сом. Да бір портер 1 нарашкалары бар. Есі жоқ екен, толығырақ малымат алайын десек, қағазда жазылғанда да оқып бере берелі. 1999, объемы 2.4. Но цена договорная жанында 220 деп жазып қойып тұр. Мен ойымша 220 000 сом деп жазып қойған болса керек. Портердің сыртқы ақуалдарын тартып қойылып. Шіріген жерлері бар екен. Көйлі. Пробеги 300 000 километр.
кызыккандар баягы жогоруда көрсөтүлгөн телефондорго же могу телефондорго чалыңыздар.